Well, Professor Ike Wallace, yadase, ene, odi agokensi unsem, odi abre, brass says yade, Ghana and Nkommo ebro, debi adamishe unkran se, achia enso emuye. That's the most important thing. Oti asese achia enso emuye. Echeso bekoso ya jumaden ede no krene opepa aboa Ghana timi atinesi o brane kama. Ano pay, masem nshida nya sempa say for the past 3 months I've been talking about this, and me say minim adekura AC credit from Meristantia, Bribia da wo shemu kana no kra na or na nkwanhia ni simpacho. Let's clear off that mentality say abayfo bi ni musuo bi na kwa bi ni akotwa aponchi bi go yentwa mu free because no kra ka bi na sa nyoma ensem fantasy weka ya yira ye ho free sakwan de hia me no paper na say ye masa nkomodie wo ya kwa so nye nkomo a ebe hia ye na Bribia da no de biara da no yetime adi sa nkom ankoba sa de a be ka kire agronya nkandu achi a amanfo hwe madofo amanfo hwe abusua etitiru amanfo hwe adupo ahodo a etutugu Ghana so hwe di kese pa eti abusua potem oman no ana afi ankrankran na akra no obi wo tofo wo abusua ma abusua na nida so nyina no esi enkwanhia eye avoidable majority of enkwanhia esi okwan so eyade enke betime esi anokwan but sia na esi ekwan ya nkwanhie esi ekwan nya nkwanhie esi iti se emu de wan adrawa fo hye no ana mu nsiesi adrawa fo no obi ate da sabra oni license oni suahunu bia no akotena sti achi ana a passenger fo so ne ntimi mu adrawa fo kokko aposi fo so no mu gina kwa so a de omo ya ne se bi ni mo gigi 1122 series ana ede ne ya aboa ye ho. That's the most important thing. Who the driver ni kra ehya oka no enkoyi a na passenger fo nyina so tim apart your force to that shame, betimi ankasa a free station wakona ankasa na e sin to wash no muni but omo jama ne ko so betimi fast akwaba driver ni so so abre no so se oye fast akwaba ofa chiro no makoso ana ode ko tresti achi eti nyoma na e man kwanhia ba wo hanam no dodo na wadu curve mu yesi hanam nya bia se otimi e overtaking e hokwa no be chese ne car na e super e smart 2221 into obekọ fast but pine no wagina ni so esansen kwanhyiesi a biribia de kwhye abayifo ne abayisem ntino ahanko na de bia da kwanhyiesi na se driver ni ana shenkani ana ekwan no ana posini ana driver whatever ne form so na ne de kwhye ade foforo mesrew papa me kasa no pay said yesu atiasi fie bi esan kwanhyi abusua bi ahwere omo dofo omo ba omo kunu omo yere omo nana omo de hie bi we de me ka cry den force we ni we say wo die se ye na mobi car no so sin to ba no si kosiesie so mi siesie sika no so gia na woji mi tiase nsuo betuto ada for windscreen na dodo na akra nya adwuma cracks e work windscreen na nkaza ni bebre kwa nsuo be hya ase ato tire she car di biase na nkaza e bo amena mpreko pada di mirikatente ampaya na amastia na nkohye ba bia ene na di be kesha enti afranu ni nyina ye nkomodie fa avoidable and preventable deaths hono very important on no so sha gwene ho se mere bi ba na kesi ya de sa hyen e wo se car se esi kwan so a sa hyen e wa hoden so nkwa de betwetwe afiri no nyina ye sa de ba sa nkomo no ba ya ne kodu ba bi ne sa de ba ye se nkwa hwemu nyina sa fa mbra edu bere se hwe se sa nkomo de betima sa de ababie ma ko hyen hodo na so a asese esi kwan so ni ahyen so Ghana ya menu mienu dia tiasiasa Ghana wo chefa na metu wo chefa ebiri bia ebe sori bia na ebe o sampa onyame adom ya made achi ye da so Ghana boni bia nsie no your responsibility as a citizen is also be your from die no kredie adwumaden prepare yo over report ni pe opotemu a omusuban ni omuni yo bi enkoyie se amoabo ye ho ni ansoso ye ho achi a ene ye be kom sa esiaga anope enkoyie mame because ya kwanso nsem no akoso di yenya just January, February, March ebira April mu hwenkwanhia ho Nkommo se de si ginsem o my Ghana mesrew road minister nyame Adom 2 terms ni na there is a declaration year of roads o ye wa from there ye da asede I said no ada da chi ho bedwiru se Ghana kwan ayaye sapiti bi na Ghana de hye etimi akofa Sofia fa roba se omo sasapeti ne bi de akofia ku go bathroom ene eye omo compound because infuturo wodo hey
na nipa gina wo na mo twa na mo sere oman ne chichire ne nie oyo oman mu ni a you have a responsibility oyo citizen you have a responsibility ekwan ya ye no sapeti na bia gu so a ma kwan ne gina kama no wa fa sofisa na ye sere hwe no etibisiraw ade ehia a driver for the wom a passenger for the wom won di jo kwan che wom car owner for wom station masters for the wom obia chefa wom road safety authority wom transport ministry wom road ministry wom national security wom obia chefa wom bi asem yawo ento wada de metima ka twa no pa no ye ke o de ye sa na mfa ho na se obia mane esan obi because onam shine so anya private road obi e koba shim ti wa mo ama driver for sha mo ka e sha hodo nam kwan so edipa hodo nam kwan nchen edwa ahodo e wo kwan nchen ka una for tantan. This is the conversation, Mr. Remo. This is the conversation. Ko ya ye hwe adofo ye hwe abusua ye hwe ni pa won be boa ma abusua timi akonkan tem ni pa be magana atibetu mpontem unim ni pa mo wonu unim omo da achi so mo yini a de nkomba ya ma abusua na o my Ghana mesrew etua onyonko ho a o si etua duam ti anopai masem nyina ne se ejina me na omi no yeso nkoma esa ba biem ni se fa ngo ho nkomo no esa ye no husei esa ye no husei ntumu bi ba yesre na nda me da driver for ase so in the midst of all the challenges when I come up and so still a boy no matima reasonable a mo manage my say tie bia no Ghana be gina ka kwan e be fa so a e be page si ho a e be gina brane and pay much think positive for mother Ghana because